hai mina zeklum I awang dramanen mai ke pekeu zemingeu tingkum changna jang kaizem dai ntangmai hegi ke derein sa paulia gai radli North East State Assam Nogong District tingkum changna jang kaizek na kumge Nogong police mena heki klak srup ten siani me ki klak me bo hangge Assam ga government ne kacharang kang kanga be compensation pe radle je kam keu gai lu je chuna compensation sanction teu gai indle je ka chedle ten siani me ki klak sruk hangge Za Indiaram ge hanai kum tingkum changna jang kaizem dai kdi be Lok Sabha election pak chumbe face bam rabze ka pekeu jisna Za Indiaram ge hanai kum tingkum changna jang kaizem dai kdi be Lok Sabha election pak chumbe face ka pekeu jisna mai de zaina bam rabze react squeeze dai Lok Sabha constituency jana kreuze kana state bana union territories kle candidates ntara hange zope me changke je hai chumje ringyeuze kana jana pak chumbe face Lok Sabha election ge state bana union territories kreuze kana ge bam rabze Maharashtra Uttar Pradesh Gujarat Karnataka, Madhya Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, West Bengal, Jammu and Kashmir, Dadra and Nagar Haveli, Zana, Daman and Diu Gale, Zana Assam Gedu, Lok Sabha Pak Chumbe Face, Election Bam Rabze, Constituency, Madai Gale, Dubri, Kokrajhar, Barpeta, Zana, Guwahati Constituency Gen. Zane North East State Assam ge psi hindi mak begine kacharang kang lu te me cho doi te me zane psi hindi ta te mang mramze nimbata za te ndo ta zalale Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team Bone Assam Charadio District ge Borhat Police Station gu Assistant Sub Inspector SIP rege mpia te gai luze nimdle ze kachedle kacharang kang lu te blam gene zai anui haimena chira hangge nangne traffic gu hindi te siani begene meize nang daga psi hindi mak begene kacharang kang fine te ze lu te mei design du zai nang bangge good luze mate mo begene nang pedai radige kacharang kang ning perege psi hindi mak begene lu te mei design ap perege kadi meze nang du paulia duile kachebe anui haimena chikorale Zane North East State Assam ge kapekeu jisna mai de zane pak chumbe face Lok Sabha election bam ge garos me Kamrup Metro Kamrup Golpara Dubri Chirang Zane Kokrajhar ge lungme mina lakke je changhim re pereima Congress ge vote kai gulei je kachulei je sali za ai rang bagai bi je garom go bo kchamcham garo organization ge psuite me leaders me garo National Council GNC ge bamme garo Women Council GWC ge bamme garo Youth Council GYC ge bamme garo Autonomous Council Demand Committee GCDC ge bamme press conference Santipur Klo Bako Chaigong Assembly Constituency of Guwahati Lok Sabha seat hangge tetibe rimai ge bamme gene sali zakachuli zaina chikpura ba Assam ge pak chumbe face Lok Sabha election bamra bam constituencies remze Guwahati Dubri Barpeta Kokrajhar constituency remegele pekeu jisna mai designer zaina garo organization pa boge pa suite mramne press conference bambi higedu aigumze garos me Assam ge zai district chamcham ge lungmrame lungka hre blamge du salyadale Zane North East State Nagaland ge Bharatiya Janata Party BJP mene ka pekeu zikreuzi ken mai de zaina Nagaland hraki be bam cham cham ke compound me teunchi rahang cleanliness drive bam rahang ge kamkeu ze karneu blam ge ze Nagaland ge hraki ke cham cham mene pemak ze idle Tokyo dle ze achebe idle zai Nagaland Christian Rasi mene kilang be bam ge Saffron Party mapa kyang na ze pemak tha dle zai chiren namak ze mapa kyang na ge legislators tabam pung be pe imkong el im chene du aipo lam ge ze sakan sia dle Zane North East State Manipur ge hazet kana kuki manain kime kage kakle be pet begene tribal kuki zo hazen mego emles mina hangkre penui tangni te magze taki te maglus du government me dagene charangkang tingkom ge
krolu te zebame mina hankre kukizo hazen megu emles memi hamina rudle zakatudle inki mego babo ka cham cham mena tatibe ka peke zik chum rimai manipur ge hazet kana kuki mena inki me kagge kakle be petbating kum ke changdibe peting chitauza protest teuza tribal kukizo hazen me emles mina hankre pni tangyu te magles du ka charangkang government madagane lute zebame hankre memi hamina rudle zakatule Zaina North East Nagaland Print District School le sina me empui mi ze pikiria kaune kadui bele ze print gu SP ne sale IT ped hange changba print women police station zaluke ge complaint te gai baby ge na le ka pekyu zikat mai ge FIR du women police station zaluke ge te gai dele zai police pai mera mena piki ka kadui be peki te chang dele ya chelis du ngau dom lumak ze chipo chai mai ka pekyu zikna mai ge zune botogene nim dele zai chuna be pere investigation luzelali Zadimapur gu Railway Protection Force RPF gu Assistant Security Commissioner pe Bimal Chandra ne press conference bam hige saze Railway Protection Force pai RPF hange mina changmadai miza lugule ija chule tabam kanrobe post vacancy changmadai bam ge haina a reserve le sub inspector hange za ASC Bimal ne saze North East State babam chamcham ge na du ai changmadai RPF spy hange kanrobe ge lugule achulus du Nagaland ge na application ja wang ke dina exam ja Nagaland ge na tegule ija kachule Jammu and Kashmir Pons District Znai Kamai Gehnam Kya Spy Terrorism ne Indian Air Force IAF Spy Mramagu Gari Kana Ngi Begina Mina Hangmenge Me Kazam Delay Zana Israel mena West Bank tingmui ke gana Palestinian me mina hangchom zate chani le zakat delay Zai West Bank zai East Jerusalem ge kaklebe pechu bigina chuze chunarak changbege Israel mena Palestinian me zate changdi be hai me dai zai raksrok changdele zakat delay zai chuna Israel mena Palestinian spy me bo Hamas me kage kahrai bigina Palestinian me chai changdi be changhim re zemadai ze hai suruk ze hangring ye zemadai me chai changdele ze achu zana kahzam me chang reksna ze hai squeeze de set changdele zakat delay Za Ukraine menai Russia me Ukrainian kdege hreite blam gene Russia mena Ukrainian kdego president Volodymyr Zelensky perege zemenak siamgu criminal case kai gaidle zakat dle zai chuna Russia me hange wanted list ge Ukrainian kdego president Volodymyr Zelensky zedu kai gaidle zakat dle ai gene na mai peke zemingeu tingkum changna jang kai zemdai tangmai higi gdere insa pau bazal wai gaidle